Ini mau sama nih. Ya sedang ya, pedang itu juga. Asal sama. Ini ciong saya urung ni. Kang siapa ini benuan mahasiswa guys. Gigun huan seng beper naga distrik Ribhoi, hagalai tergurisau arhajar arpulai kila pedang buram, da gejing kemen bat gejing songsarong ya urang abgol kari u Darrell Remay. Beliau pedang ya husnam best goalkeeper kelumpung elekai football South Asian Football Federation, haga kerdan jong ki bahpo kat kendai senam kerta. Haga bagari India kelayo menra ekanam lado agni kelumpung keberang syukut dangshan ha Nepal. Laban kedau hang ni beurang elekai kari India u Darrell Remay ula syajit banlong unong abgol kari ha kelumpung elekai football ka SAFF jong ki bahpo kat kendai senam kerta. Haga bagari India kalayo ekanam lado de keba penlim ke Pakistan dan lai gol lanot. Haga jing ekon yang final kebelalong haga lai potrik unai luar arhajar arpulai. Haga jinwan pai shalayen kunhun beper bakentup ya ke Ribhoi District Sports Association bat ke Confederation of Ribhoi People kila pediang buram yu ha sning bat ke Young Minds Association kila pediang buram ha umran bat ke FKJGP ha Jorabat. Bat kila pediang buram yu rengkat bat ki bahayang bahasam jong u. Habakran yang kini kesingi kidong elam jong ini kikenhun kila penpawe kejing kemen bat kejing sengau sarong ke bakrau ba uni orang abgol nak distrik Ribhoi. Ulawan Ranam om tang ya kekenhun jong keri India dari bat ke jela bat ke distrik hi baru kawai. Nak liang ukpa jong usamla Darrell Remay uba MDCM ula ai kikentian kublaya baru kikenhun ke belawan bandon betalang ha kini kejing kemen ke bakrau jong yang kesem. Nak bentar kejengla ban lek bha ukun jongki u bedaihi nak distrik Ribhoi. Shosho ukpa jong u Darrell Remay ula ai kejeng kenturu kibai kesamla ki beransap ki kamel akai. Bakin trishtam ban minat ban kentiu iladeh ki kamel akai. Bat ban bu ke mensim sengau sarong syarut. Kenang bakin la ban kot syakathong jong kejeng job. Jadi nasdang na ni na maulai ali trial saka baca mutia nasa jet antu hari ni dan ke final trial hapo Delhi dengi ngelek antu dah sak select antu asa antu ngayok kontrak san senam antu tambah asa tas senam ba hadiah nasa jet saka India dan antu asa be India adu under 15 adu under 19 mentah ai kubel bisa barok wakila ai pen kubur maya mah kau ngai te kubel barok thank you. Awe hakaba uwe na gisamla jong ka dong bai juga jongi u Lionel Darrell Remay ma ubalawan ra ya kan nam ya ke burong ubalayo menyasim benta hakan ka South Asian Football Federation ka ke India ka lai bansim benta bat haka juga poru ke India ka job bandai tang baka job unge usamla na ka dong jongi ubalayo ru ya ka nam ku best goalie haka ni kejila kai ke ba haka percaya hawang namta mergane kalau ke burong yang ka Ribhoi kamtam tum ka Ribhoi District Sport Association ngidan haka step ban piang burong yu piang subhayu ya gi bahayi ngasem ju kamtam ya ukpa ya kakbi ba ya gi bahayi baro bidan lang hange ba kane ka ying ule samla ulawan ra ya ka burong ya ka dong ba ik ke jongi bat ndei tang mo ngidang kmilanti bagi wei ki samla ro hagino ki feel jonga sport ni kmilanti bakin ya bud ya duk sa jongu bakin wanra ya burong nyemla wana ai sibun ki jing toy na ban sa jongu hindre ngin ai tang ka jing ka ku ka kabangit next scam ba mauru habolayo ya kana nam bakat kani umde ban sumsorong piang ya kana burong da ka jing surit ublay ulong lam batu ha ki jing persiang jongu nang ne syakmat ban nang ya simenta mdi ban kutang hang ni ula banlong ba ulang la ban sim sagi wei bedegi level ke bakam sajrong banlong unong ilakai uba paunam haka pacai ya kan step ngidon ban langang ne ku official jong ka RBDSA baro ngimla bandan hindekat bangidon ngilay ap hangne namar bangi sogi ni soburom na benta jongu ya hangne ngidon ban paru iba MDCM ubulong utukhat jong ka RBDSA kanong isusarong ba wei naki dukhat jong ka RBDSA udon ki khun ban pendan burong ya ka dong ke jongi kekane kalau ke burong om tang ya ka yingesem ya usimet
dari pila pendan buram yang di bawah berlaku. Ulai unang kerku unang yalam ya pi nang ne ha ka ji persiang jum pi ban yale ban kenjo ya ki bahasa Jepang. Ulai sih